Nós estamos de bishita Staatssecretaris Eddie van Marum, que bishita Santa Rosa. Nós fazemos round trip, aqui com Santa Rosa e nós vamos ter uma apresentação também de plano para construir agri-innovation park no terreno de Santa Rosa, projeto que nós estamos trabalhando por bastante tempo, que a Holanda também contribuir e sostener. E nós explica Staatssecretaris onde é agri-innovation park vai vir, que a sua maneira de operar, como vai funcionar, que é vantagem adicional para a segurança de comida e de diversificação da nossa economia, e nós apontamos para o sustento e ela confirmar que a Holanda sigue sostener a visão de agricultura do país aruba. E também nós organizar o mercado de nos produtores locais para estar cercado por aqui que vai produzir localmente e querer levar com boa impressão da pessoa que tem uma paixão para a agricultura e nós demonstramos todo o potencial que a Aruba tem para o que está a agricultura e o sector primário. Nou, ik heb genoten van de energie die hier bij Santa Rosa heerst. Het zijn gewoon hele mooie plannen die er liggen voor de toekomst. Maar niet alleen voor de toekomst, ook de ondernemers die hier allemaal hun producten laten zien, die laten zien dat het kan. Dat dit eiland gewoon ook een hele mooie rol kan spelen in een eigen voedselproductie. We hebben gezien met de periode van COVID hoe belangrijk voedselzekerheid is in het produceren van je eigen voedsel. Dus ik zou ook tegen iedereen willen zeggen steun de minister in zijn plannen om hiermee aan de gang te gaan. Steun Santa Rosa en zorg ervoor dat wij met elkaar dit mooie project tot een succes maken.